ubutegetsi bwa Ruhanga buri mu kera karubi buri mu bayemo buri mu constitution. It is good gusitamana n'umukazi mukaganira ukafuna ideas. It is very right. Shemerere kuramewa. Erizoba nyobona no wishe mwe Nelson twijana topic ndijo erukugamba Abooro. Erukugamba Abooro ijo tukaruga kutaho erukugamba hari kimwe cy'ikumi mwe hati turine eyo kugamba Abooro. Izina ryanje ricere paragraph yona abina Ruhanga Paul twesije kandi oguno bamweta Akatwera Nelson. Yeah. Topic yitu Abooro yitu rukwenda kugambaho no muringo gwa Bible. Solomon nagamba Abooro kandi agira ngo umuntu utari gukora Abooro burya mutera nkihi mugote umutere nkihi so umuntu shemeye kwetebekanisa okukora namani ukureba ngo tuwababo ubamoro konkate cyo turukwendaga umuntu wenda kugamba ahari abar kuba Abooro batakimanyire no kucabaho abo ko umuntu nabasa kubempunji ncumucomoro umuntu nabasa kuferwa bene nebye ncibasa kumuhendura umoro habeho disasters omwana nabasa kuzarwa umugoro abatacicine cyo kucikorera omukazi nabasa kuferwiba ayina abana bingi abure okuyabarebe robo ndahatariho birukumara family yawe beretine birukumara cumucomoro mbone bwo turukwenda kugambaho Bible ejo abone barebeta nari itu society tushemeye ku bantu bareba tutanari tubareba kandi ubone bereba bata hatwo kureba Bible omufumu za Solomoni eshura 19 omushororo 15 kugira ngo ogerera bore mbabazi abanaguza Ruhanga ngo hazari yamuzumura ekiri kumanyisa Ruhanga nakunda ngo abantu habo abatari kwebasa tubahwere omubarevi na n'umuceberagiro Ruhanga nagambera Musa uko abantu barahwere inshoberwa nkezo agambera abantu bahereze kimwe cy'ikuma abarevi de n'abarevi bakora hari kimwe cy'ikumi bahereze Abooro wabo babareberere babahe ibyo kurya babahutaho babahe ibijwaro yabasente zo kurentinga nkebyo nari kumwatira itaka kahinga nayo ne basa ko bacimwe cy'ikumi wahereza umuntu secyo kumanyisa abantu bashimye kubana barebererwa yuda kuya nancire ari ku complaininga ha sente z'amajuta gumukazi yashira bigere bya Yesu nguzanzirwa mu sente nyingi Yesu yagira ati akagira ati hantu mu sente nyingi twera Abooro Yesu yagira ati Abooro muryaguma nabo ekiri kumanyisa ariyo nagambira yuda ati nyawe kimamo omukazi ki yakora ati kigwire kandi Abooro muryaguma nabo kandi nito tushimiye ku bantu barebera then ombyakozerwe ntumo mundaganensia Cornelio akarumu mushija Cornelio arukunda Ruhanga ari umukuru wihe wo munya Itare bwe no mu Roma arukunda Ruhanga munonga bwanyuma akabahereza kimwe cy'ikumi akabahereza ibyo akabasiba ashaba aherezana n'Abooro abareberera bwe no murundo gumwe agabwaye nebyar kwetengo mukaye kwabana ashaba Ruhanga mohereza marika atogambire Cornelio ngwe shara zinzurire ngo kandi na nebyahereza Abooro bweze bwahereza Abooro bitembere byampike yindi we ntabwo echa hakwenda kushobora rebe bimushobire atume ahari Simone Petero abo naija kumushoborera so noreba ngo Ruhanga buzuma na hagira kandi nahereza umugisha eco ekituru kubasa kukorera Abooro emburabure harimo abashazi Abooro ntubamanya twena abana abato n'abakuru so society zitu harimo Abooro bene kampuro wishemwe nawe entekateka yayine Abooro abo nari kitwakubasa kubahabura twena tukakikora hamwe we bari munongo mu Paul ubumwe kutukugambe kigamba Abooro ningera abamwe batekateka ha muntu uri yari kubimunonga kunko umuntu wena uri kwetengaho buyambe umuntu wena ariko banakwetengaho buyambe ikabe responsibility yawe kugira ngo ugire ki wamukora buri umuntu wakeraho
hine kiyakwetengaho ushemereye kugira uko wamuyamba kutari kugira ngo waba umuroriya kutukugamba boro mu bantu batekateka harabara bari kubimunonga ushanga ngo hati twabura no kuyamba na tari umuru kugira ngo arukubi yabuzwe cyo kuriya kunkari yari wagira icyo wakiza hari nankano basa kucumuyambisa because no muntu mutahi wawe I think it is godly kugira ngo twerane kunda mutahi wawe ngo yekunda so wamukunda no umuhwera and especially uguri ali in need umoro nabasa kuba in need yo kurebera so agent but even nabanda batakwita boro still they need our help they do wawe nicyo kukiza mutahi wawe utabo kucesimerizana hari umugenzi wawe ukacesimira mukureka urebe uko wakikozesa kugira ngo mutahi wawe ugura mu kigireki atabo moro tukagira ngo nubariya mbona ko yaguzo ruguso so buri umuntu we no wakizaho I think it is good wagira uko wamuhwera kandi that is the only way God can bless you I think abo kuba it is nikiragiro uko nimdayo uko yeko so no mukundo tutakumuhwera so ni chukuru munonga okumanya abantu abacende ababura burirwa haruho n'abantu aboro kushangana yeto mworo konka waza kurebore batari umworo icyo kureberaho kunkugarura mbishe nyuma nareba okutwakuziri yitwakurire umuntu wagamba okutaha umunjwe etatire simenti yo kumara okutajwara nkayito okutambura kuzayishomera hatariho boda boda umuntu nabasaba kugira ngo bukaburyo bworo so shanga abantu ngabo bari bokwera n'injuka umushomero munabire ndakarumwa abana b'abantu barwo mukemo bo babagurire nkito zo bajwara kurija ishomero so ko bashireho nako yahiriza ishomero basharumba bagira ngo batagira umwana wagaraka kujwara nkito abo ko bari abebine nkito bakabaturubata bitabatazira babatira bakaba tugaya munonga mu rubanzo mo batine nkito kumwayamaza kutebwa hemikono mu gigi mutize nkito yes kasho kuzo mu mbaga utize mpare mukama yakigenda ni bato atahutashitamo baza kuzizira mpare yakuyemura gukora kubi so which I think warebayo abantu bakabataruboro nyo by the ko bari ndeba nko mukayito kutwabire turi nabi comparingana na hati ekayito kabanekire yanje yinyine aha kubi tukaba tutakagira ganjara ebyo kurya bikaba biri byinshi tukaba nturye mirundi yone y'urukwendo mwizo mugaruka murya cyamushana umubaze mu kiruga ishomero yishira umusafuriya narobundo shanga bitiro n'inyujuka nkembuzi kuzezaro ubuhaya bwinji barubaga kububaga shubuciro buto nariyo bunumi babubaga abo kubana nakatari akakataro kati konka nabwo ninjira abantu bakaba bano bakunda okutaburwa byo kurya rather than money enyama hati nkebyenda ebyenda bakaba my mother kaba biteko mu mashtagende abi deep frying mu mashtagende atamomonya yanuka acheza burukashisho shangatiraho mu kukoraho icyakundwe icyabasira so ebyo kurya bakaba biri byinji mukamba muneje twatutaterwa jara konka hati ebyo kurya biruhunga yito kutura no shanga n'umupima tabaho buhoro hato cyo banobere boshanga abantu aba nyowabo kucara kuzo mu mashomero atabashomera gahikine netawuni abana bagwa tabakushana n'abana bo mu cyaro naruware abana bari mu boarding especially nka primary tabakushana n'abana day scholars atwo kombi yaruware abana banyirire nabasako batine uniform nungi nabasako batine ngeta very 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 healthy kuko wari abana bo mu cyaro abana no banyesimisa munonga batero bushani ushanguta orebuta kwenda kubargo no mahine nkoko ekintu kito yaba nembuzi yaba nende byona no baboni so obwana bwo mu cyaro no shanga ishomero bubonire munonga bari very healthy konkato za kushanga oshanga nkabazira bakutura mu tawone nibamanya ngo bari better than abari mu cyaro which is wrong ahabo kuba
Obuoro I think obu Bible eri kugezaho kugambaho n'obwa lack of basic needs. Lack of basic needs. Okashangu and of which the basic needs twena tukabire nituzimanya. Actually people wouldn't be suffering if we thought focus on basic needs. Ekyokurya, amizi, uburaro, then hatukumara hati kiro nishitutera munonga hamutwe hati stana ikija tureta mungo ni kirasi. Now kirasi, you know, why are we even talking about class now? So basic needs. Okwe omoro uundu wasa kweta omoro n'obwo utakabasa kwesyaho basic needs. Konka hata abandi abariyo nebenda ngu barwanire kirasi kandi ubukashanga bagira n'amaganya munonga kukira utine basic needs. Because it will surprise you noshanga omuntu ayine sumu konka atine cyokurya. Smartphone ye mutwaro yicenda ubwo umuntu nari yo munaku konka hatoronda obunakubweye tokubona nokora muhwere tokumanya ukora muhwere nabo ko no kuzimuhire ne bada nayenda ngo muhe cyo kurya yija nayenda ngo muhereze kitoke konka yine semeri kukire yawe. So really nari yo nkoro konka I think hato bubworo no babwaba mento. Bubworo actually one time ngana n'abantu nayenda kutabe tukora turi mu primary bakwandisha kigambo puwa bakaba batakumanyisa ngo yine sente bakaba namanyisa ngo tukwakora ki nabo koza kubeza sente omukitabona zikora muki wakora kubi puwa so nora puwa so ati twine that poor state of mind nicyo ro kushangira ngo twiriyo nituyirukira ebitine mugasho kandi tuhasagara turi abakene bicukurya uriyo no yirukangira mu kugira sime bonire konka renteremire uriyo no naro inabana tubakubasa kubona fees kubona fees konka isomo neye sente nyinji kandi hate simu manyane nesime yonka mahateneri sometimes this money no kukira abantu abamari neria data neria cyo mushaka so hata Abooro twanzugamba Abooro nje nagambera ngo twine kwahora Abooro ababa burwa basic needs abo twasa kustamuka and ukachetegereza ukamenya iti cyatumire yabura basic needs maybe nefuzi maybe nefakazi yabana bakasigaraho no konkati yabo kushanga ubwuru bwa letwa mentality real love I think ubuyambe na wanu bahereza ubumwe no hikibo bareba orondaho kutandikira habura orondaho watandikira habura abo komanya uto no bumujya ngo namuhe sente kaze kushashura rent naza kuguraho data takashashura so focusing ahaburo aba basic needs abo tubayambe then Abooro aba mentu we need to look at them now. Nikikutangaza noshanga umuntu atuyiro mu cyaro konka yaraba harutokirwa ngagashangana nkayine mechoza atangara ati numana nkayine ryuzi mu why don't you have it? You have what you people in villages, deep in the villages nabashaka dodo bashaka umutete ushanga ubwo yinwe akabanja kahangoho konka nazo uriya umufuruki bagera ngo cyaro gifire umuturage nashaka umufuruki ariyo nazo umufuruki because wakareta ubusugo bwa dodo ningabo kemeze hebyo konka yaburekamo yabagara yaburekamo konka ushanga ngo umuntu na dodo tagize iki tagira mwesho ni mikuka hurire ngo no kugira sente uragure ibinyobo gura kahungu gura umukero gure dodo gure riyuze ugure ekereza cyereza na jonto kigura hati kari twatemba karwenda muteneri yerezo mu atkarwenda mukaziyaho so turi Abooro konka most of us Abooro bwitu burese rwenteka yi hakariho n'ikindi kitoye tuyereza bakwita kanuka no kimoya kanuka abandi basheta mu kazi murofa hati kanuka ejo kunagiye kwitegeza icyo bintu bagikoreseza nke cyeyerezo nebinga insects ine akahuhu kayo akujugamo
nosha no mbihimba bana babihundukana ki bakaba bagitamu kugira ngo itangire insect mu ngo zitaza mu ko ngate pesticides biwaye bwambera batabitegereze nabagira ngo those are primitive ways primitive kandi ariyo habire hatari yunjara itabo tari primitive hati injara kayateza atekerugire kuntangaza umushaho mwakanjera ngo abantu abari gukora katugame nk'abakwinga burijo ajwire bigera atine mu boots narenka yitombigere taba kurwara diabetes I got shocked abo kubakagira ngo itakana recharginga umubiri ekikuruma kiguma kinamani nayiboza kashabo kantugira ngo nabawuru abakusiba barwase mu yes wakireba kumbe obuzare bwitu nitakana ubuhango buti ngeshimwe bataruboroka nimwe mutakusha mu irwara nikasho nuko hata wagireba mental case mental case ya leta man bataruboro tumukosha mu irwara yes numurwara burusera murwara typhoid murwara azitware centers ushukaya hati ninsima Ruhanga ngabirwe nyene sente zindwire kogire ngo nyene sente so team mena ngwana rumana namani batino obworo twana tugamba haboro abanza bamanye kikacyo bwori we cyoyi yakiwe asoburumento buri serious nubucero bw'ebintu abo ko ebintu bwankwi kubona konko buri mento bwo mutwe obwo bworo bwo mutwe so itomo rumo gwita isinke kituru kukora no kwera babintu obworo buri mento babo buri ubwa basic needs kaba tobiharewe can't reach all of it konka hata at least on this channel one so bworo he has a nyoba by the way na nobwo bworo obwa material I have really been helping people abana ni mtwara abana babo mu mashomero hata nkatandukana n'abashazi abashazi hata nkadunga abashazi bakabana bamanya rukumi zingahi then hata roho mundi jo mushazi unabwi n'umwana wonka mutwara nashomera kampara umushije ubwo n'umushazi umwana wonka mutwara so hatoko no kuyamba the need abatine basic yes konga hatkanda babora babamento work on yourselves abarimento bambe mwekore mu murimo kora arebo umuntu ahacaro aho kurugiro muri ebyo bitwagamba kandi na no kumanya ko Bible kwe kutegateka haboro ubworo ya bwaba buryo bwo mutwe muhwere gamba nawe mwitegererese amanye ngo ese mute kucira kitoci mutumba ese mutere kucira ihambira rye bitakuri apana aba bana baryo mu ishomero nabamuhereza fees azigura mu smartphone abura kushashura fees naza kugiya he hatejusumu akibaryo mu cyatandika kuyeguza ahinduka mu maraya kare ko babere bawujugisa bashango mushi ariye cishohorere ese ente bakabazgarrayo ebyo bya hati ngo bakagira ngo utariho kuzumura atariho kugarura yende reka nje ndahimuragaruke so obworo buri mento hata munonga then na nabo obwo buri physical obwo abantu physically mubahwere aba nyaburamwe abantu bamakanisa narabebembuzi b'amadini umurimo gw'aboro no gwanyu physically actually even mentally Ruhanga kagobaha nimwe mushemeye kwa numbareberera abantu ko babaretere kimwe cy'ikumi nimwe muhereze kimwe cy'ikumi abo boro abatinde kibine mentally ebyo kurya empunji nkezo kora abono uyihabakira umuto akiri nko musigazi muho murumo murebere agira umurumo akore umushashure then abono ko yayetunga Bible ne yiciriza ngo mukazi otakagire mu menopause n'kwero kuragira otakagire mu menopause tashemeye kubarwa nko mufakazi ogo tashemeye tashemeye kutunga ubuhwezi bwefakazi abo kuba nayicirizwa kugaraka kugira ati kushwerwa nari nabayinamane akore nemirimo yako menopause neje n'ibintu byinji nehindura system yo mukazi ahinduka ahinduka bondije so yaba atakagira mu menopause tashemeye kuba nareberwa nk'efakazi abo ko nabasa kushwerwa kandi nabasa gukora nabwo ico mwebare munonga kuturikiriza
muteho umutuma mwareba Cornelio ko Ruhanga yamuhira umugisha mwareba na Solomon kwa kugamba mishoro ngo kucyane ni myinji ero kugamba Abooro ko katwoje seje ebiri abo kwega hati so muzeho aha channel aho subscribinga likinga commentinga hereze bitekateko byawe Ruhanga bawo umugisha bandi amena ubutegetsi bwa Ruhanga ati burimo kera karubi buri mubayemo buri mu constitution. It is good gusitamara umukazi mukaganira ukafuna ideas. It is very right. Shemereire kuramewa. Oh